Beogradu pred rasprodatim stadionom. Čak je posle dužeg vremena 10.000 ljudi ostalo van tribina. 85. put igrali su Crvena zvezda i Partizan. Nikada valjda u ovakvom ambijentu. 2 sata pre utakmice stadion je bio pun. Velika zvezdina fudbalska školjka pre prvog zvižduka sudije Blagoja Šipke iz Banja Luke ličilo je na krater uzavrelog vulkana. Kada će zapravo, da li će ikada naši klubovi i njihovi navijači shvatiti da UEFA i FIFA strogo zabranjuju i još strožije kažnjavaju upotrebu dimnih bombi, petardi i ostalih pirotehničkih sredstava? Zbog dimnih zavesa koje su stvorili zvezdini navijači na početku, kasnije je početak susreta. Susreta za koje su treneri Šekularac i Vukotić odredili sledeće timove. Crvena zvezda, Stevan Stojanović, Goran Jurić, Slobodan Marović, Dragan Kanatlarovski, Miloš Drizić, Ilija Najdovski, Robert Prosinečki, Dejan Savičević, Darko Pančev, Dragan Stojković i Mitar Mrkela. Partizan je igrao u sastavu Goran Pandurović, Miodrag Bajović, Darko Milanić, Predrag Spasić, Gordan Pet. Kreće armija crveno-belih navijača prema svojim ljubimcima. A onda usledio je i nerazumljiv ulazak Partizanovih navijača u teren. I teren je odjednom postao pravo srednjovekovno bojište. Vojske navijačke u frontalnom sudaru. Obezbeđenje nemoćno. Biće posla za disciplinske organe fudbalske organizacije. Šteta mogla je, zapravo trebalo je da utakmica Crvena zvezda Partizan bude fudbalska svetkovina. Završilo se kao fudbalsko pravo ratovanje. Zaista šteta, tako se ne stiže do fudbalskih zvezda, reč imaju disciplinci Fudbalskog saveza Jugoslavije. Prijatelji fudbala, svakog časa treba da počne drugo polovreme između večitih rivala, fudbalera Crvene zvezde i Partizana, a vidite na južnoj strani tribine šta radi razuverani huligani, mogu slobodno reći, to nisu navijači Partizana. Oni sa klubom nemaju nikakve veze. Iz čista mira su u toku polovremena počeli da bacaju kamenice na miliciju koja se nalazi okolo igrališta. Milicija nije htjela da interveniše, pustila je ovu razuralenu masu da lomi, da baca i evo vidite šta se događa. Fudbaleri jednog i drugog tima nalaze se na igralištu, na centru je i sudija Zoran Petrović. Da li ovo huligani sa južnog 90. derbi. Sastav Crvene zvezde: broj 1 Milojević, 2 Radinović, 3 Vasilijević, 4 Tanga, 5... Slavlje zvezdinih navijača. Prosto gori severna tribina Partizanovog stadiona koju su zaposlili navijači Crvene zvezde. Evo prilike. I bit će samo korner. Na terenu se pojavljuju fudbaleri Crvene zvezde. Partizanovi igrači izašli su ovde na stadion da bi se zagrejali čitavih 15-20 minuta ranije. Evo vidite sada deo tribina tamo na severu gde su koncentrisani navijači Crvene zvezde, takozvane telije. Na drugoj strani, po tradiciji, opet na jugu, su navijači Partizana koji, osim drugih klubskih znamenja, imaju na hiljade belih i crnih balona. Evo i prvih dimnih pozdrava
prašte, petarde, tu i tamo vidi se poneka buktinja, svi su nervozni, svi očekuju. Partizanovi igrači u svim izjavama koje su davali pred ovu utakmicu govorili su o tom imperativu pobede koji im se nametnuo i sigurno je da će oni učiniti sve danas da dođu do svog cilja. Ali isto tako moram da podsjetim dok gledate ovu zaista divnu, veličanstvenu sliku sa stadiona Crvene zvezde, rekao sam već, 80.000 gledalaca je ovde.
se trenutno dešava. Ponavlja se navijačko ludilo na našem večitom derbiju. Srpski fudbal, kada god pomislimo da ne može niže da padne, ona se razuveri. Šteta stvarno za kažemo, za ove mlade generacije, šteta stvarno za ljude koji su došli da uživaju, da kažemo, u jednom ovako divnom danu, jednom ovakvoj utakmici u derbiju koji je 148. po redu, znači ima svoju veliku istoriju. Mislim da je stvarno šteta početi ga na ovakav način. Ja bi možda i mogao da razumijem da je došlo do nekog, da kažem, gola, do neke provokacije, ali da je utakmica još nije ni počela i da se dešavaju ovakve stvari, mislim da nije ni malo dobro. Igrači oba tima trenutno se nalaze tu u tunelu i oni posmatraju šta se dešava. Čekaju da se sve to smiri. Međutim, čini mi se da ovi sukobi postaju sve žešći i žešći. Policija se polako... Da kažem, sigurno koji su u nekoj teškoj situaciji, ali vidim da su neki navijači izlazili naročito sa slabijim polom, tako da kažem, da li sa devojkama, da li sa suprugama, da su neki izlazili sa stadiona, pre svega bežeći od navijača.
bili na južnoj tribini stadiona Partizana, gde se nalaze najvatreniji navijači crno-belih. Negde polovinom prvog poluvremena došlo je do nereda kada su određeni ljudi zapalili baklje i počeli da se obračunavaju sa onima koji se nalaze oko njih na južnoj tribini. Kada je nastala opšta jurnjava na toj tribini, ljudi su počeli da beže prema izlazima, prema vrhu tribine. Izgledalo je sve vrlo dramatično u tim momentima. Nekoliko ljudi je već tada u tom momentu bilo povređeno, pa je hitna pomoć intervenisala i vrlo brzo je dvoje ljudi već na početku tih nereda odvezla sa stadiona. Nešto kasnije grupa od nekoliko desetak momaka golih do pojasa, neki od njih čak i potpuno goli su odvedeni sa stadiona. Žandarmerija ih je uhapsila. Kasnije, kako se saznalo, više od 15 ljudi je uhapšeno. Jedan od njih, prema informacijama koje su dospele u beogradske medije, je stigao u urgentni centar i prenešen je na reanimaciju. Dakle, bore mu se za život i vidjet ćemo šta će se tu dogoditi. Prema prvim informacijama, ljudi su ovde nezvanično mislili da su se to infiltrirali navijači Crvene zvezde na južnu tribinu kako bi napravili nerede među navijačima Partizana. Druga informacija je da su to zapravo ovde navijačke frakcije Partizana koje se bore za prevlast na južnoj tribini, ali to će sve biti poznatije u narednim danima kada se policija bude oglasila sa saopštenjem i kada budemo zaista znali tačno ko je odgovoran za Gde si? Ne, da zagrlimo. Oooo, Partizane, volimo te i srcem svim. Gde god ti da igraš, tu su tvoji grobari. Samo tebi veri sam. Ko pobeđuje večeras? Partizan. Koji rezultat? 2-1 za Partizan. Danas su svi nešto skromni. Partizan je kvalitetniji mnogo. Jeste da je već... Bože, ovde malo sad nastaje. Mi ćemo se malo pomeriti. Jeste da je već... Bože, ovde malo sad nastaje. Mi ćemo se malo pomeriti.